Akasbani Imphal Marangthi Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau ngasi malengi nupi singi numit ni numit palan asigi kumsigi nungi wakalondi invest in women accelerated progress haibisini Pradhan Mantri Narendra Modi numit ini asang khong chatta ngasi nungtil Tezpur da thunglaragani makna raija duda lupa koti lising tarani pal sangba tongan ba projecting sanggagani amsung jatra hungani Leibak asigi ahanba Creators Award ngasi Pradhan Mantri na yenthokre amasung PM Ujwala Yojana gi makhada gas cylinder amada lupa chahungi subsidy piba adu mathang chahi March 18 phawba sangdokpa kendra na yare Ngasi malengi nupi singi numit ni numit palan asigi kumsigi nungi wakalondi invest in women accelerated progress haibisini Manipur da su numit asi pak sana pangthoknari mapungoi ba thauram Rajya Sarkar gi Social Welfare Department na sinduna Imphal gi Kaisampata leba DIPR gi auditorium da pangthokli thauram adu da Social Welfare Mantri Haikam Dingo State Women's Development Corporation Limited ki chairperson Sagol Singh KB Devi Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Kaisam Pradeep Kumar State Commissioner for Persons with Disability Manipur Waikom Bihari amasung Social Welfare Department ki Director Ngangom Uttam Singh Charuk Yari Manipur State Commission for Women na susinduna Imphal da numit asi pangthokani thoram adu da mahut Mantri Yumnang Khemsan amadi Commission ki Chairperson Salam Ulka Devi Charuk Yagani All Manipur Working Journalists Union Amjuna sinduna numit asi Manipur Press Club Imphal da pangthokani malengi nupi singi numit ka mari lenana singi jila singda ju thorong kya sili Nehru Yuba Kendra Senapati ne sinduna Senapati District Headquarters ki top ground da Senapati Jila gi block namaktagi lakpa nupi singi Nadi Sakti Fitness Run ngasi ayuk angan bada pangthokhi National Sports University na tongan ba institute kaya ga khusamnaduna malengi nupi singi numit lisingani kunmari ga mari lenana international webinar ama pangthokre webinar aduda Kendagi Youth Affairs amasung Sports Mantalogi Director Sports G Jaganana chief guest oike Malengi nupi singi numita lusingba kaya amasung tongan ba lupsingna yaipa paujel pirakli paujel amada Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh hai aikoi khunai amasung jati asigi saktam semgatpada nupi singi mamal naidaba dan aikoi punna palan tongminasi Pradhan Mantri Narendra Modi numit ini asang khong chata ngasi nungthil Tezpur airport ta thunglaragani Raija du dalaringe da mahakna lupa koti lising tarani pancangna paikhatpa tongan ba processing sanggagani amsung jatra hungani Tezpur airport ta hek thunglabaga Pradhan Mantri na UNESCO World Heritage Site oidiba Kaziranga National Park yengani amasung nimidang wairamda Tiger Reserve ta chatkani hayeng ayu Pradhan Mantri na Park aduda safari chatkani tungda Arunachal Pradesh ta pangthokadaba thorong kya yaurunaba chatkigani Arunachal Pradesh ki thoram sing yauraba tungda Pradhan Mantri na Jorhat ta chatuna Statue of Valor haina khangnagadaba legendary home warrior Lachit Bor Phukan gi foot marphumari wangba mutiyama holonga pathada maikum hangdokani Marak asida asangi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarman hairi Raija sigi jila khudingmakta Medical College amamam lehenabagi thorangda anoba khongthang amasu thangjile lupa koti 35 sangna semgatpa Tinsukia Medical College and Hospital hayeng Pradhan Mantri na asangi miyamda kathoklagani Kendra Sarkar amadi National Socialist Council of Nagaland NSCN ke Khangoga Tongnaba ceasefire agreement chahi amaga sangdokre Kendra ki Griha Mantraloy North East Division High Bharat Sarkar amasung National Socialist Council of Nagaland ke Khangoga sahi asigi April 19 dagi hauraga mathang sahi April 13 phawbagi oina ceasefire agreement adu sangdokpa haina yanare masi naga miyam yauna Nagaland Raija da tungkoina santi purakpa ngamnabani Mantraloy High ceasefire adu nakal anina sahi tongnaduna yanariba ground rule adu inbagi makha pongani tabiriba pawja Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi ayuk ni Delhi Bharat Mandapam da pangthokpa thoram amada lebak asigi ahanba Creators Award yanthokre National Creators Award asi wari liba samaj da ahongba puraknaba hotnabasing shiksha gaming amasung environmental sustainability tina singba tongan balamda singthaningai oiba thabak tawasingbu pungning thawgatpa oina pibani
अहानबा तांककी ओइना मना असिगिदमक तोंगान कैटेगरी कुंदा नॉमिनेशन लाख अमा मखाई हेना फंखी voting round da tongan ba category singda digital creator singidamag vote लाख 10 rom thadaki madugi tungda international creator ahum yauna winner kolumdai khangatki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी अफबा सेमिटलोनगा अफबा राजनीतिगा खुसमना चटमिनबा याई हाइबदु भारतना उल्ले ngarang numidang waram republic samita भारत द नेक्स्ट डिकेड हाइबा हिरमदा वा ngangbada श्री मोदी ना हाई भारत असि मालेमदा मपांगल कनबा गणतंत्र अमगी लमजिंग मैरा ओइरी मांग हाई चलिबा सही 10 असि विकसित भारत की मंगलान अदु मंगफाउन हनबगी यामना मरु ओइबा पंदुप अमा ओइगदौरी मांग हाई चलिबा सही 10 असि भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी हाई स्पीड मोबिलिटी अमसुंग हाई स्पीड प्रोस्पेरिटी की सही परिंग ओइगदौरी श्री मोदी ना हाई मपुंग ओइबा मियंग दिलेबाक असिगी चाखतपगी चांग अमसुंग चाखतपगी खोंगजेल हेंगत हंबदा थमली हौकिबा सही 10 दा मियामना स्लोगन नत्तबा वारोइ सिनसिंग उठख्रे हाइनसु प्रधानमंत्री ना फोंदोकी PM उज्ज्वला योजना के कानबा फंगलिबा मियोइसिंगदा मथंग चाही मार्च 38 फावबा गैस सिलेंडर अमदा लुपा चहुंगी सब्सिडी मखा ताना पीबा सरकारना यारे सब्सिडी असि कानबा फंगलबा मीदुगी जॉइंट अकाउंट ता हक्थेंगना थाजिनबनी लुपा कोटी 10,938 संगदबा मपुंग फाबा जाति थाकी इंडिया AI मिशन सु केंद्रना अयाबा पीरे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ना सेनबा चाही 2023-25 गी ओइना सुंगदोक्त्रिबा लिमोनगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सु अयाबा पीरे सेनबा चाही असिगी ओइना सुंगदोक्त्रिबा लिमोन दा पीगदबा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्विंटल अमदा लुपा 5,395 दा लेखरे इसम समझबन हा सिंगबु मिरैबागदा अफबा थबक पीगनि हाइदना लेबाक सिन थोंगना चथरंबा मी लालोनबगी अचोबा नेटवर्क अमा CBI ना थुगाइख्रे लेबाक असिदगी पुथोखिबा भारत मचासिंग अदु कॉम्बैट ट्रेनिंग पीरगा मसाना पामद्रबसु सिबा याना खोदोंग थिनगाई ओइबा फिबमदा रशिया अमसुंग यूक्रेन लान सोकनरिबा मफमदा थाजिली CBI ना हाई लान थोकलिबा मफम अदुदा असिगुम मियोय खरगी फिबम लुना सोकले हाइबा खंगले CBI ना मतम अमुक्तदा दिल्ली तिरुवनंतपुरम मुंबई अंबाला चंडीगढ़ मदुराई अमसुंग चेन्नई की मफम 19 दा थिबुंबगी थबक चथकी मदुदा मपान लमदा मी थादोखिबगी थौदो 35 रोम थेंगनरे सासिनबा रिक्रूटमेंट एजेंसी सिंग अमसुंग एजेंट सिंगदगी थबक पीगनि हाइना थाजबा पिरकपसिंग मियामना थाजबिदनबा CBI ना अपील तौरी हक्चांगी फिबा मिमानद्रबसिंगदा शक्ति पिनबा अमसुंग मखोइबु खुंदा लेता हनबा होनबगी सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांग अमदा ngarang केंद्रगी सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमारना लेबाक सिन थोंबदा अनोबा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर 35 वर्चुअल ओइना संगाखरे थौरम मदुदा डॉक्टर कुमारना मिमानद्रबसिंगना तोंगान हिरमदा जाति अमसुंग मालेंगे थाकता सिंथानिंगाई ओइना माइ पागलकपसिंग अदु पनखी मांग हाई थौरांग असिना मिमानद्रबा मियोइसिंबु मखोइगी तंगाई फदबा खुदोंग चाबसिंग लौनबगीदमक थापना चटपगी तंगाई फदबा लेररोय मपान थौरम मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ना हाइरी जापान असि भारत की चाखतपा अमसुंग अवनबा पुरकनबगी खोंगचटता मौसादगी लोइनरबा मरुप अमनी टोक्यो दा 13 सुबा इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग हौदोकपगी वा ngangbada डॉक्टर जयशंकर ना हाई इंकुमजा 2022 असि भारत जापान की मरीदा यामना सिंथानिंगाई ओइबा चही अमा ओइखि मांग हाई तोंगान हिरम कयादा सरकार मसेल लालोन इटिक तौनबा मसेल अमसुंग लेबाक अनिगी मियामना अमगा तोना तिनबगी चांग सिंथानिंगाई ओइना हेंगतखि अरोइबदा मरुइबा पाउ अमु ngasi malengi nupi singi numit palan asigi kumsigi nunggi wakalondi invest in women accelerated progress haibasini Pradhan Mantri Narendra Modi numit ini asang khongchata ngasi nungthil Tezpur da thunglaragani mahakna raijadu da lupa koti 19 changba tongan ba projecting changagani amasung jata hungani लेबाक असि अहानबा क्रिएटर्स अवार्ड ngasi प्रधान मंत्री ना यंथोखरे अमसुंग PM उज्ज्वला योजना की मखादा गैस सिलेंडर अमदा लुपा चहुंगी सब्सिडी पीबा अदु मथंग चहिगी मार्च 38 फावबा सांगदोकपा केंद्रना यारे पावलोइजरे